Reč ima Sulejman Ugljanin, posle njega Biljana Ilić-Tošić. Izvolite, gospodine Ugljanin. Kolegi, članovi odbora, želim da kažem da u startu se ne slažem sa konstatacijom predsjednika odbora da smo radili dobro u prošloj godini. Imam moje mišljenje o tome i drago mi je da je ovde za ovim stolom ima i onih ljudi koji se bave suštinom, ne samo formom. Čuo sam dva prijedloga Dubravke Filipovski, koja je dala jedan konkretan prijedlog. Dala je prijedlog da se bavimo suštinom, vezano za ažuriranje biračkih spiskova, posebno konkretno, a onda i za druge stvari koje se tiču zakona o manjinama. Znate, ja sam lično bio nosilac jedne izborne liste i kao narodni poslanik i sad kao predsjednik Nacionalnog saveta, Nacionalnog vijeća jednog Bošnjaka u Srbiji, kažem da je zaista bilo loše da izborne liste koje imaju kandidate na izborima ne mogu da imaju posmatrače. Svih 9 amandmana koje smo imali kao poslanici, manjinski poslanici, su odbijeni. Znači, većina nije imala sluha da prihvati naše prijedloge koji su ukazivali na ovo na što ukazuje Dubravka i na što je sad ja ukazujem, to da moramo da omogućimo manjinama da kad imaju manjinsku listu da imaju i posmatrače na biračkim mestima, a ne da oni glasaju, a da im drugi neko broji glasove. To je katastrofa. Druga stvar, imamo činjenicu da je Štefan File bio ovdje kod nas za ovim stolom, mislim za ovim stolom ili možda sala druga, uglavnom bio dogovor sa njim da u razgovoru sa njegovom delegacijom i sa njim lično 5. maja prošle godine, da je nama rečeno da mi kao Skupština, kao najviše zakonodavno tijelo u Srbiji, sačinimo konkretan prijedlog za rešavanje manjinskih pitanja u Srbiji, sa tačno definisanim ciljem, jasnim programom, nosiocem, imenom i prezimenom, ko će biti nosioc tog programa, rokove za završetak tog programa, iznos sredstava, novac, koliko nam treba novca za taj program i izvor odakle će biti finansirano to. Mi za tih 7 meseci ništa nismo uradili. Došli smo u situaciju da mi kao zemlja predsjedavamo i OEBS-om. Čestitam svima na tome i ja sam počašćen time da mi kao država imamo tako veliku funkciju, ali u vrijeme kada imamo ovakve propuste u našoj zemlji, šta može naš predstavnik u OEBS-u da soli pamet drugima, kada u našoj zemlji imamo jedno vrlo loše stanje, koje je kao signal ranog upozorenja objavljen izvještaj Minority Rights grupe. To je jedna međunarodna nevladina organizacija koja ima savjetodavnu konsultantsku ulogu u Ujedinjenim nacijama, koja vrlo predviđa lošu sudbinu i Bošnjaka, i etničkih Albanaca, i Hrvata i Roma u Srbiji. Zato mi kao odbor mislim da u ovom smislu mislim da treba da se malo pozabavimo ozbiljnije ovim pitanjem, jer radi se o manjinama. Ako radimo o manjinama, mislim da bi bilo korektno od strane vladajuće partije da imenuje za predsjednika odbora nekog predstavnika iz većinskog naroda. Mnogo čestitih ljudi među poslanicima ima, uglavnom svi su časni ljudi, poslanici, iz većinskog naroda, iz srpskog naroda, i da oni preuzmu odgovornost za rešavanje manjinskog pitanja, a ne da nam se postavi neko ko je iz navodno manjinskog ili se izjašnjava kao manjinski predstavnik i to malo liči na onu komunističku podvalu, liči na kukavičje jaje. Ja lično kao Bošnjak to kažem da je to nama Bošnjacima postavljeno kao kukavičje jaje. Prije par dana sam razgovarao o nezapošljenosti i o tim teškom životu manjine, bošnjačke manjine sa mnogo važnim ljudima i kažu imate ministra Bošnjaka. Mi nikakve koristi ne možemo imati ministra Bošnjaka u vladi Srbije. Kad budemo dobili bošnjačkog ministra, možemo da računamo na pomoć. Ali bolje bi bilo da nema ni jedan Bošnjak u vladi Srbije, a da čestiti srpski ministri brinu o bošnjačkoj manjini. Zato ja kažem da mislim da nema više ni smisla, ja nemam nameru dalje da dolazim na ove sednice odbora, dok se ova farsa ne riješi i dok
Državotvorna stranka, SNS, SPS i druge stranke koje su zaista ozbiljne stranke, koje su dobili legitimitet srpskog naroda, ne preuzmu odgovornost za manjine u Srbiji. Onda ću s punim pravom doći i s punim pravom očekivati da mogu da dam mišljenje da li je ova politika prema manjinama, kao što je bila prošle godine, marginalna, politika jednog čoveka koji je navodno predsjednik odbora, ne navodno pravi predsjednik odbora, ili je to politika vladajuće partije koja je njega postavila. Zato tražim da se bavimo suštinskim stvarima i eto, iskoristit ću priliku da kažem da ćemo se o tome i zvanično obratiti sa zahtevom, ovo je moj zahtev vama, kolegama na odboru, ali ćemo se zvanično obratiti kao poslanici i predsjednici Skupštine i drugim nadležnim organima sa zahtevom da se na čelo ovog odbora postavi predstavnik većinskog srpskog naroda i onda ćemo zaista imati suštinski odbor koji će moći suštinski da brine o manjinama. Hvala vam na pažnju. Zahvaljujem se gospodinu Ugljaninu.